Every time I look at my mom, I see my world. I see a protector, a provider. I see a friend like no other. Sometimes I sit and wonder, how do we protect such beautiful creatures? Well, sometimes you can't, especially against things like death. The least we can do is to encourage them to take Tori funeral plan, because they take care of us when they are here, and Tori will take care of us when they are gone. Kumele wona teng le dumedise. Le bitso la kae ke Mosotho. Ho le amohela. Se nna motsamaisi ke mpa fela ke tlo bula ka thapelo. Ke be ke neheletsana ka dithapo tsena. Dumela hle ke etse thapelo. Ntate ka lebitso la Morena Jesu. Re tlo qala mosebetsi wa hao. Ke totise e ba teng le rona. Mme re a leboha hobane ba ikgepe ka bao re ba bonang ha ra sa hlotse re ba bona. Amen. Amen. Jwale re beile di-camera wena o ya ka nqa o tlo etsa bona ha o ba hlahe ka morao hobane ba dutse fatshe mona. Ke a leboha. Ra wa ntaga o re ke ene mona. Ke a leboha. Ka lebitso le Tsabo Moshemane. Ke tlo tsamaisa mosebetsi ona kajeno, mme se ke amohetse ka le re thabile haholo ke boteng ba lona. Ke rata ho tla le bolokela nako kajeno. Ka di ka moraonyana ha nako hanyane. Le fono mona ke tlo thusa go etse ka pelenyana. Mme ke tla ba sheba ha ba bua. Ke tla leka hore ba etse ka pelenyana. Le hore re se ra le senyetsa nako kapa ra etsa ditaba di le lololo go sa hlokahale. Ke nahana hore ba tla le ba buisana ba ntse ba le tafoleng mona, empa ba se ba ipotile hore ba tle ba sebetse jwang. Ke kopa hore o hlonkale ya ntate. At most I need to 5 minutes. Hobane ha ke batla ho present ho feta more than 30 minutes.
ke ba feta 30 minutes ba ntse ba etsa puseng taba tsa bona di tla lokela ho fella within 30 minutes ka pusana ka ya le bua ga mo a empa ke beta na le kokoletso hona le mafusa a ipusang ka rena yo mo bona la mo ya la mo fele ka ke tsala go tla iso la go tla ba so le go tla ga bo monna ma me di shale le nna isi le mona ka jeno re pataletsa basotho a bo ke pataletsa basotho le go tla iso la go tla ba basotho sa go ya pele wa go o sebetsa ha mmoho le baetapele ba bahanyetsi mmoho le moetapele wa DC ebile le moetapele wa bahanyetsi ka hara naha ena ya Basotho. Ke yona taba e ke neng ke re le utlolle le baphatlalatsi ba ditaba le tsebe hore dikeso e kgolo ya naha ya Lekgotla la Botjhaba e tshwarisana ha mmoho le moetapele mmoho le tsa parlamente ba sebetsa mmoho le ba bahanyetsi tshebetso ye ba amanya dipolotiki tsa naha ena mo le taba tsa tshebetso ya parlamente e le hore taba ena e beha ka pele ho lona hore hlakola taba ena eo hona le jalwa matsatsing ana e ka dipakeng tsa ECDC ka baka la mathata a ileng a etsahala hao batho ba hlomaya ka lekajeno moo ba leng kgoneng ka ba leng tsietsing ba tla hlakanya makgotla a mabedi ana ka baka la ditaba tsa morao tse ileng tsa feta leetong la bophelo re lokela re ananele hore o ka ba le diphoso tse etsahalang ya re ntse re tla re ya pele go tla ba le seo se re kopanyang ka jeno ke sena seo se tshwarisaneng ha mmoho ka baetapele ba rona Father Tishale ya leboha. Komere bona tena ke pempele ho di dumedisa ke shalwa kutumane ha amogana se ya tlakwana Mount Morus ka ba nto ka tsena ke tla le mona le bisa a tadileng hona teng dipolotiki tsa naha ena batho ba esong ha ona motho ya sa di tsebeng mme ha motho a ka thatafallang ke di utlwisisa ka mehla ke re politics are political nothing less nothing more e le hore ha o makatse ha o re tla ha re ntse re ka o tlataya le bana le basadi bana ba eso be o eding bomphato ka dipolotiki e be hona le batho ba tlang ho ba le maikutlo a bona a fapakaneng mme ka lebaka la hore o ya ine democracy e tla ba fela hore re ba qete ho fihlela ba utlwisisa Bluetooth disconnected. da dina bai bila la na fono ina de mashutu mo dare ke ne ke re be baka e ka ba hantle hore re de fe hore re tla qeka bana le basadi ba bo bona bo bonahalang ho so dipelong tsa bona dikelelong tsa bona hore leeto lena le hore le tsamayang re le morulo ona o motla o lo bona mona le utlwe ha ja re batla ke ha se leeto la rona re di batho ba dipolotiki ke leeto la setjhaba sena sa Basotho e tla hopola nakong ya ho feta re ile ra bua mona hore bokane mona ka le ba politiki ba tsebihileng ba di monte tlasa mme ke la kata hore ke pheta taba eno le kaje ora re ba politiki ba teng ba kgathatsehileng ile le tlo press conference ena le ditso for the first time to tshwara press conference e bontate bana e dule la ba dipolitiki hore moelelo kapa lebitso la press conference ena ke Tsabo Moshemane ha di le tla qetella pele no ilo Basotho Manyesemane e taba e tse ka se bua hona o tloha mono ha e tsamaya e re o le bontate go tla eso la DC leo ke leng ka go la beta ba lo le te le ke da tama tsi mo go bona mo ke menti wa tsaba lang ka
ka hlophola bakana re ka bika ka bona ka etsa malea a ona o hlakore ta re ka bika le mokutu ba ka tsa mosebetsi wa bona a boela pele mo re ka o lefa botho ba taba na le lebesa la ka ba tswa ro ha kile na le mokutu sasa a ke ba sinya makhama a tsebisano mo a teng dipakeng tsa ntate mokutu le ntate ka lo kisa taba e be a hore ene ditho tsa makgotla a bohanyetsi o lokela ho ananela hore boetapele ba rona bo supile tsela hore e ka re lwane kgolehetso ya leeto la setjhaba e re tsamahantse mmoho ka jeno ka lehlonolo morao tjena re bile re na le bao motho ka ba bitsang karolo ya puso ho na le ba siko mona le rona ba makgotla a mang a mabedi ao le a tsebang hantle re ntse re sebetsa le bona fela ba sietse sebaka sa hore ka lebaka la hore e le makgotla ba tseba ka hara puso ba sebetse taba tsa bona ba empa ke netefaletsa mona hore ka tumelo ya dipolotiki tsa kabo ya moruo rona le bona re bua lentswe le le leng re bua mantswe ana Tsabo Moshemane ha di jewe le banna le basadi ba mapotlana ao ke ntseng ke bua ka ona mona kgahlano le dipolotiki tsa bokapitale ana o ke bua ka tsela motho ke tlo go kwela mona a ke re tla ke mona re tsa mathata re se gagata e bifi ha re ditse jwale ke ne ke re ke fane ka nnete ka hore morero wa rona ha re tla kopana le lona mona ko tla bua ka taba e teng mona mme ke tlhalosa monga yona ke batho ba sebedisa marandra le tla hopola mona moetapele o teng mona wa phathing wa Afrika Borwa mona ka teng a le mothadi le moo o ya botse President Ramaphosa potso ke ina parlamenteng ya Afrika Borwa a re wena Ramaphosa a re o lo hlomola naha na Lesotho mane ya mogalajo e ka keile mona moholo go bolella go pola wena o futamane go gopela project ya metsi o le sisi ka bana bo mere botate e butsuwe ga jana haholo tate Ramaphosa ene tsene hana bitswa deputy president ni ke mata ka mara sona go itapa mo kena dipaki ai modimo ka ba khutsa bana go nya gona se tsana ba ka kena dipaki di tswile tsa tsa gona wena malama o botsa Ramaphosa o wena ha o fitla mane le Lesotho ba ke sa o kena dipaki o gopela project ya metsi le sisi ka bana ke a gale bo motho fela kana le yona mona di record ke tlo ba sentse ba kena ba tsama manga o sa mo mo male mama na bua taba mme Ramaphosa o ila I lato taba e commonly a politician would do that o la ha na taba e motho ena e re tlotlaka ka yena ka mona e dinga re thokola eo re mo buetsa mo Tsabo Moshemane ha di jewe e mo dotho mashudu taba e mashudu nje mashudu bone Facebook mana ke ngotse ka yana ka bana ha ba motho le motho ba motho ena ba ka ke mashudu ke lo le ke re mashudu ena wa lo motho ena Afrika Borwa mane o na le ditaba tsa hore o no belaelwa e le an illegal immigrant go mo ba keneng ka go bona tsa matsa Afrika Borwa e no ke mashudu motho ena o na le dikamano tsa sheba difoto di na le tsa mamona mo tla bona ana le boyena president Ramaphosa eno wa Afrika Borwa mo ndate mashudu eno wa ntela ya nyewe metsi ke eng ba ke bophelo le a bona phelo ga di fata metsi ke bophelo le ntho ke bophelo metsi ke bophelo moruo ke bophelo mme la uka taba eno e na le morethetho o amana jwale o nka taba ena ya mashudu ya na le dikamano le ANC jwale a hla ka nqa yane e le motswalle wa ma ANC jwale Ramaphosa sa ila botsa hore na o tena o kopa project ya metsi Lesotho hobane na
motho enana eo ho bonahalang a tlile a le pela botona holo haholo a bitswang kamano wena ga ke kamano ntho eno mme ke latsa gona kamano ke o bolela ga o tlo motho ke kamano e tlile ke motho wa o dieng fela taba e kgolo beng ba ka ke gona hore re tlotla re bua re ipapitse haholo taba ena ya hore motho enwa kapa monna enwa wa maafrika borwa le tla le mo shebella difotong tsa hae mono jwale le shebe ha ho se ho thwe a le ke yena motho o thweng o tlisetsa Lesotho bokamoso gore a ka re sheba motho eo ya ba lo bala ntho e bitswang bokamoso from ka Seesimane he a ye bokamoso ke future le shebe motho eo and then le tsamaya lo bala ntho e bitswang future hore na can you connect future and Mashudu? Future is not tired. Future is always young. So motho eo ke Mashudu o tlo bua ka taba ena ya hae bo pele bona ke tsona ke ipona ke go di o ka le mara ke demon ha ka le go fela ke e fa le gona o pena taba tsa ke re ke tloe ke le go bona go ntate o bitla ka ke motse ke ngwana na matakeng kwana ho na le ntwe le project e ntse matha mona e ntse re bona maranga mona e kang tata e tshwarela conference ha o finyane go di-12 go di-13 tsa October jwale re mona o bana re le consent ka project e le ntse metsi ke bophelo re lekile ho e sheba ha re tseka ho e bona re bona le tna kgolo a santsa a bua ka yona go metsi ke bophelo ke ena ya mme ha se re se re e sheba re bone go tla ba le conference ka di-5 tse buang ka ntho go ena fela ya ba ka di-6 tsa September project ena e etsa ka di-5 tsa kgwedi e fetileng for hard ka di-6 tsa September project ena e ne le hona e ntse register ha re kena ka ga ditokomane tsa project ena e tlile re batlisisa ka yona hantle re fumana hore ho na le motho a santse bile le ho kena dipakeng wana bitsang mentor bana mona o sa bile a hiruwe fela project ena ke re last week ka jeno hana ke dikae last week ka di-6 e ne le hona e ntse register company ena ho sontso na le motho a kgolang a hiruweng mono jwale ha re se re sheba ntate jwalo ka ntse a bua ka motho ono ho thweng ke Mashudu ke la ka mo sheba mona itse ke bona maranga mona ka bona ntate wa mo ha ke tsebe lona ke mmitse South African kapa ke mmoditse a re ha etsa study itse ha sheba Lesotho ha bana metsi a bitseng fela sekekeng mo ke ga le bone ntse gore e le hore bontate bana ha ke monna la bona ke mosadi empa ke itse le bontate bana because ke batla ho betsa ntate eno ha ile o la bona metsi ana bitse sekekeng banna le basadi ba Lesotho mona ha ba tlo mo dumella ka ntho na tlo di bona le ntate eno o tlile le mora hae bana le di-company tsa bona o tlile bana le company tse teng e nngwe e ranwa ke ntate Mashudu le mora hae e nngwe e ranwa ke tse Baloi family e le hore ke batla hore ho lona ntho ena e ntse bitswa metsi ke bophelo e tlo etellwa pele ke batho e leng melao jwale re batla hore ho Basotho hore na Basotho le ready hore ditokelo tsa lona tsa metsi di tlo tla di nkwa ke molata le le teng le hopola ho se le na ra etsa taba ena ya ba re signa 25%, 30% ho dimana ka mana ka jone le ngwana Mosotho ha bona ke temang tshupula molao jwale re tla etsa phoso e tshwanang jwale Mashudu ena ebile ke private sector ha hona mo mmuso o kena ha re sheba nthwena ke ya monna jwale ena re se re moo ke kopa hore ke re ke fe ba bang bo mphato wa rona fela e be le rona re le Basotho ke re shebe nthwena ha ntse re e bua re ka mise ditsebe ke a ya le bua bo ka le bonta ka le bitso ke ke ya le bua bo mme le bontate a le bitso nna ke Tsabo Moshemane e nngwe ya matshwao a puso e seng molemong wa setjhaba ke ho se natse tokelo tsa mantlha tsa setjhaba mme o bona mmuso ona wa letsebetsebe o theile letsholo jwale le hahamallang ho atsekisa Basotho ditokelo tsa bona tsa metsi
ha o sheba ditaba tsena tsa bona ke tse lekang fela ho privatize metsi, mme ho hlakile ho la totobala hore privatization ha se motlele o ka bang wa sebetsa ka hara naheng ya Lesotho. Jwale barui ba bona ho le molemo hore ba tlose ditokelo tsa metsi ho Basotho ba di ise ho melata. Ha o sheba ditaba tsa privatization ya metsi, tse ding tsa tsona ke hore Basotho bane ba phelang haeso maingwaneng mane Mamatsopo ba tla thatafallwa ko hore ba nwesetse metsing a fetang nokeng e tsamayang tlasa lesaka la hae, ka lebaka la hobane fela metsi ano a sena tokelo ho ona. Mme le hore ka tsela ena batho bana ba morerong ba ho tlosa ownership rights ho Basotho ho di isa ho molao. E nngwe e bonahalang e le ka sehloho ditabeng tsena tsa bona o ho theha lefapha kapo authority ya tsamaiso ya metsi e ka thoko ho tse seng tse di teng di tsamaisa metsi, hore fela ba tle se ba accountable ho setjhaba sena ka tshebediso ya metsi. Taba ya ka ya ho qetela ha ke kobela e bonahalang e le ka sehloho ditabeng tsena tsa batho bana ke hore ho tlo ba le inequality in access ya metsi, hobane boholo ba metsi o tla o le taolong ya melao, mme Mosotho ya phelang motseng mane ya santse a na le kgahlamelo ya low cost of living o tlo iphumana a sena access ya metsi, hobane morero wa batho bana o tla etsa profit e molemong wa bona ba le bang ho feta setjhaba sa Basotho. Ke a leboha. Ke a leboha Bembatsi. Ke kopa ke kene ditabeng tsena ka matla a maholo hore re bue ka metsi ke bophelo. Lebitso la party ya heso le re moruo ke bophelo, mme ke a tseba ba bang ntse ke bua tjena e ba tshwere ha bohloko taba eno ya hore ke mona ehlile ke bua mona ka sebete sohle, mme le ho tshoha ha ke tlo emisa hoba mmuso o no teng sebeditse ka thata hore ebe o teng, mme o ne tshepisitse Basotho dintho tse ngata haholo, mme le ka ho shebole ke batla ho le etsa hore re tla sebetsa ka thata ho bona hore dintho tseo re iketileng ka tsona di a phethahala. Ha re tlo tshwana le bana bao kajeno ba sebetsang diofising tsa matona ba nolofallwang ke hore ebe batho ba tla thola dintho tseo re iketileng ka tsona di sa phethahala. Ha re tlo dumella bobodu bo pepenene tjena jwalo ka bona ba metsi ke bophelo. Ke batla ho le betsa hore khampani ena e rekisitswe le pele e ka ya etswa. Haeba ho la tshwarwa mmoka ka July o mohlomphehi Tonakgolo a neng a bua ka ona, khampani e jwalo e so be teng ke ona e register-wang hona jwale ka ntho ka September, ka di-6 tsa September, mme ho boetse hape ya lekala la natural resources ke lona le hosta le nkutlwe mmuso ka lekala la natural resources ke lona le hostang moka o tlo kgotha mabala hore kgobe e ikemetseng eo thweng ke moruo ke bophelo jwale e tlo tla e hweba ka metsi a Lesotho. Metsi ke bophelo, khampani ena ho thweng metsi ke bophelo ke itse bophelo ba jwale ke ba metsi ka ba moruo ona di a tshwaraganya le tshwarela. Khampani ena ho thweng ke metsi ke bophelo e tshwarelwa conference eo ho thweng ke metsi ke bophelo ke mmuso. Na mmuso rona ha re etsa dikgwebo tsa rona tse ikemetseng o tla re tshwarella tje? Na khampani ya metsi ke bophelo e ile ya iketa le tse ding e kgethuwe jwang hore yona ebe e se bile e tshwarelwa tje Sesotho tje? Na ha ke batla ho ba le mine nna hosane nka bona mine o sentse ko fuwa le pele ke register, mmuso o so bile
o mpulela jwalo gore ke nke maele o jwalo gobaneng gona bana ba Basotho re sa di fuwe jwale ke tle go bana ba utlweng ke di-sponsor tsa ntho eno yo ho thweng ke conference ena di-sponsor tsa teng di ne ba kentse bo Renoka nenne kapa ke Renoka kapa ke Renoka ha ke tsebe heo ba bele ke re ke tlotsa ntho pele nna ke tla re Renoka hobane ne ke utlwisa gore ke Mosotho ne ba kentse ntho e thweng ke Renoka ya ikhula mono goba ke ntho ya matjhaba kwana eo dinaha tse ngata di leng teng le bona ha e sa le hore Renoka mono hobane yona rona ba sala ba lla a ke le itlhakise nna ha le tlo ntlafatsa dinoka tsa Lesotho le se le di fa ntate Mashudu lona Renoka ya tjhatjhalla morao ya ha re fane ka dinoka re tjhatjhalla morao jwale di-sponsor tsa yona di kenyeletsa lekala lena la natural resources ke sponsor sa conference e kgothelang ke host ya sa conference e kgothelang company ya motho e ikemetseng ya ntate Mashudu le bana ba hae ene ntate moholo Mashudu la utlwa go tlo nka matlotlo a rona a fa ditloholo tsa hae le meloko ya hae e tlang ntate moholo Mashudu wena ke ntate moholo a se re thaka ntate nna ka ntate ka ha moka jwale bona di-sponsor mona le company thweng ke mitochondria ke company ya ntate o thweng ke Mashudu Ramano o teng mono e beile ke sponsor ka le sa company ebile o na le company eno ya mitochondria ke ya hae ntate Mashudu mo jwale ho be le company o thweng ke Singameti ke yena ntate Mashudu le mora hae Rendani Rendani Mashudu ke bona hebeng ba company ke company ya bona bobedi e sponsor ka ntwe ena ya bobedi ena ntho jwale company ya boraro e sponsor mono ke Masetau ke ya motho o thweng ke Khalifo Brighton Moloi le moena hae Boithabiso Walter Moloi ke bona di-sponsora mono ya boraro ke Nexus yona ke ya ntate Moloi le ba bang ke bona di-sponsor jwale ho na le lekala lena la natural resources ke re di se di tshwarella company eno di tshwareletse jwale o tlo tla fuwa di-water rights tsa Lesotho ntate ena o thweng ke ntate Mashudu yes jwale ke batla hore re tle re qetelle jwalo ka sa ntsang super je ke batla hore re tle re ho lona ntwa ya boraro ya lefatshe ha o ntso ho bua ho thwe e tlo ba ka lebaka la metsi the sources of clean water di a deplete and haufinyane ntwa ya lefatshe ya boraro e tlo ba ka metsi mme metsi a tlo tura le ho feta eng kapa e teng lefatsheng ha re tlameha ebe rona re reka dibetsa tsena tse ka hodimo ho tshireletsa metsi a rona hore ka moso a tla se ka ikukela hoba ditjhaba tse ruileng tse potomane ho feta di tla batla ho nka metsi ana rona jwale rona re a fa ntate Mashudu ke lukwena ke ntho e mpe ka kang ho na le naha yeo ho thweng ke Chile naheng eno le tle lo batla lona bo mme le bontate ba phatlalatsi ba le ba rekisa ntho thweng ke di-water rights dinoka tsa mono tse 38 ne di rekisitswe nngwe e ownwa ke maithali kwana ke maeng metswantle e ne rekisitse dinoka mmuso o rekisitse dinoka o di file metswantle jwale noke naheng eo o no ke wa ba wa nwa metsi noka eno ha eno mono khalasi mo e fetang teng bo magaleng e feta heso kwana o no ke wa ba nwesa diphoofolo tsena se di lo nwa mono ha ntho ngwe le ngwe metsi o tlameha o reke le kopi ya metsi le ntho e ntse ke digital what e tla tlo ba digital metsi ya ba bua nnete re tla batla tseba le hore na phophi ya metsi e tswileng ke bokae ba digitalize jwale be o reka metsi ana sa le digital ke yona mo buang teng ha o thwe the digital water ya bobedi bona re se re itse ra e batla digital water rona ntate rena mo na o la re etsetsa referendum wa re botsa re le Basotho ka metsi ya rona metsi ke national resource ya rona re le Basotho ha hona mo re tlo fana ka ona re bua mona re tla ema ka thata haholo
ntho ene la etsala le Britain kwanana makgowa ntse a hlalefile tjena a elelletswe ka morao hore ho rekisa metsi ke ntho e kotsi. Ke lebetse ha ho bue hore na ntate Mashudu tlo sebedisa metsi a feng na pallela utlwa hoba metsi e re nang le ona ka bongata ke metsi a Lesotho Highlands Water Project ha ke dumela tlo thetsa ona hoba mono na le mekgwa ya rona e mengata haholo e tshabea ke re metsi a phallang ka hodimo ka Basotho. Jwale ke la lo go ya mono ntate no ke ntate Mashudu project ena ha e bophelo ka metsi o tse batho gore na no ka se mo ya le wa teng metsi a mangata mo sobong ha mpa dia project ya hae a thola metsi a ka bongata mo wa se o sa botela metsi a mangata a ka tsetela Gauteng o ka lo wa potela Gauteng a tloa mane hore se go ba bona ena South Africa e ile ma o gore ke na mwana le ntona o tse attitude le metsi ana a thewe empa ha neba ba le bana le mata ba ba pompa le ba tla pompa bana o le ke mo se kuisa ba mo metsi a bana jwale ha re tlo taretši ya dira amang a wentse step mo tlo metsi a mangata a ntse le mangata project ena la wa etsa so ba mo hanela ayo wa le ba tsori e ko le le o tle tsa ka metsi ho lwane jwale ho ke water and hydro ntho ko tsa fitsa mo diteng no ke the hydrogen ke yona protein ke element how ntse re sheba mane science ke element e ko tsa hydrogen mo le ha o taba ba di le go ka tsona so ba ba tsona go bona go ba tsile ba le ba vale ha ba ba ntse ba la apa ha ke tse ba ho ba ha o sheba mo ke the hydrogen bomb go ba sorry kotsi e ka e etsang e feta UK more than 1000 times go isa mo makgetlo a ba ba ka tse ba ho jale rona ha re na le technology e tsa le ngaka ha re na le ka be le la bona ha ba le mo le di basta ba le na tsa bo Japan na ho la ba ha re na le technology ha re na le letho ha re tloa re se re bua ka hydrogen au na ha re tloa bua ka hydrogen ha re so buile ka nuclear ena ya nuclear jwale ka ho fetisa hydrogen ho ke kuka haholo jwale ha re he re se re ka tsa thusa mo jwale o popolo shema o mo hlahise ke tsona tse diko haholo di tloa batho jwale ka bo madimabe hydrogen ha ena monko ha ena ha ba etsa le mo e ntse e tswa ha e fihla hodimo mane e a le sentse ya tsela tse go di carbon e sentse e tsa le bona sa ba heme ya ba le file ka tebe ke taba bona e bile o tike ona ba ke e go etsa tsena e tso go ya ke ko ya Oxfam ya re ti ba mane sa na ke na le go aga aga ke ka mo go tshela tebe ti go ye ne re la ka se go ke se re wetsa pe ka go di ntsha le ka hydrogen la muka ke e sona kana le ha o ke pipuli e ja bana e be bana o lo ba tao well ha re se bana ka tao e tsa pipuli se te pa tira bona tlo Every time I look at my mom, I see my world. I see a protector, a provider. I see a friend like no other. Sometimes I sit and wonder,
How do we protect such beautiful creatures? Well, sometimes you can't, especially against things like death. The least we can do is to encourage them to take Tari funeral plan, because they take care of us when they are here, and Tari will take care of us when they are gone. Have you ever walked into a store, tried to buy something nice for yourself, only to find, wait, do I have enough cash? Don't worry, CPay has got you covered. Ask a friend, Nzame, through CPay. First, request payment. Enter your friend's details. Confirm the details. Have them approve the request. Then, proceed to make the payment for your purchase using the merchant code provided. Confirm the payment. Now, you are well on your way to enjoying your purchase. At your convenience, you can deposit, send, and receive money using CPay while also taking care of your utility bills. CPay, seamless payments. Anywhere near Lesotho's water. Ka nnete ntate mogolo Mashudu, bo ntate mogolo wa rona ba le ntate modimo go fe Lesotho, mme a gore re itsamaisetse lona metsi ana a rona re a sebetse ka tsela eo re batlang ka yona. Ke a leboga. E ka tjalla ka hore taba tsena tseo re di sebetsang ka jeno so ngwalla mekgahlelo e latelang. Yena motho yo o bonahalang Bluetooth mode. ya hae e deketetse
metsing ana ha ena ho motswalle hae Mashudu e leng motlhomphehi tonakgolo Sam Moshoane Matekane e tlile re o mongolo e le tonakgolo ya ke re nthetha se le ne o bonahalang a batla ho kena ena le tsietsing haka re boele re ngolle le tona la National Resource kapo le kala Ready mode. e leng le tona Going in. Moleko le tona Bluetooth mode. Moleko e be re ngolle komiti ya parlamente ya National Resource mme re be re etsetse dikopi bana bao e leng metswalle ya Lesotho kapo development partners ka hana ena ya Lesotho ka ka ba etsetse dikopi e le hore dikopi di tla tswa mona ho lena leo re ngolletseng komiti ya parlamente ya National Resource bo thata bona ba ditaba tsena beng ba ka ha re ke re eme ka maoto motho yona e seno ana di tshika nkena honna rama bo rama ba bangata ho le ka mona ka bana ha maipato o beile ditaba tsena mme ke dumela hore ka eno o itse e tlwe mme re lokela hore re be mmoho lwantsha moleko ona o tla re lwantshe moleko e seng wa letona empa ona o tlo re tsamela ona re le naha e le hore ditaba tsena beng ba ka ha re qetela ditaba tsena mona re batla re qetelle ka hore re bona ho iphataphathantswe ke mmuso kapo re iphathantswe ke parlamente hore eo e leng mongodi wa parlamente e leng Lack of National Assembly a sa ntse secular kapa lengolo le potoloang e leng le phatlalatsang hore parlamente ya Lesotho parlamente ya Lesotho e tlile ka tshwanelo re lefe hore ke ne lokela e be e butsi maqalo a kgwedi ena ya matalo a kgwedi ena bo parlamente ya Lesotho ne lokela e be e butsi empa wa bonahala hore ile mo ho phumuletsweng kapo ho tsuwa phumulong ya mariha wa bonahala jwale ho a bue khebe ho phumutse empa ke se ba hantle campaign ne e tsuwa Lesotho jo pe tuna kholo na re yana a ke ba tla ka phumutsa parlamente jwalo ka ba parlamente ya Lesotho ba fitile fela re bona hona le hore parlamente e phumula na botilele yana e bile a e hwaba le dipaki o a e hwaba sa hobane a bua phumutse a fitse mme parlamente ena e khalile ka baka la mohlompheng tuna kholo ha e bule hobane nako yana ya ho bulelwa special sitting kapo tulo e kgethileng ile a fellwa ke nako ka morao wa fihle submitting ya sada ke mane ngate ka 17 tsa kgwedi ya bobedi ile hona ke o lokela a bule parlamente ba fe sehlaba le banna le basadi bao ba kgethetsweng wa ba baemedi ba setjhaba ka ho parlamente ho gona o tla etsahalang ka parlamente o tla etsahala moleko ka parlamenteng ka moo hobane maparlamente ana haena a lokela ho seifa naha ho moleko ona o tlo tla re o bakela re lena maphelo a setjhaba ba ga datela maipato a supile maphelo a setjhaba sa naha ena a tsitsing bona ba haisa re ke ba ka testela moleko ona ka maphelo a Basotho ke a le bona ti na re Mashudu tong ka ba Mashudu ha ke dimele ya tong ya tseba signal ya kupitiso ya sokodisa ate ha maipato o entse masala le mane dinoka tsa temo a re dinoka tsa teng di ikarabella ho molao a re metsi e leng bophelo naheng ya Chile di ikarabella ho molao Lesotho kwano ditemane di tshwana le majwe ohle empa ditemane tseo e leng majwe ohle di ikarabella ho melao ha o bona temane ka hara jarete ya hao di tsamaya le mapolesa ho bona temane e se bonwa fela temane ke karolo eo morena Duma re fileng re le Basotho hore re iphedise re ikgoholle bofumeng ka yona empa rona re file makgowa re file melata
ka jeno re tlamelane le koduwa ya metsi ao a le makgatheng a ho bua melata le ona. E tla re ka mora kgwedi kapa kgwedi tse pedi ha re bona metsi ka hara jarete ya kolla, re tla bitsa mashudu re monga metsi tloho, metsi a hao a kolla ka jareteng ya rona ao re o fileng ona e le rona. Ho tloha ka nonyana fela lapeng mane ha ka tla o ile matsibana kapa e maebana. Mashidi o tla beha price, o ke mashidi ntho eno. O tla beha price ya hore na le bana lona le ka bokae metsing a hae hobane a tla ba ikarabella ho yena. O tla beha price ya kolobe, a beha price ya kgomo kapa phoofolo efe kapa efe o e ruang hore na eno ka bokae. Wena o tla bontse o nwa pompong matla ba o behela price hore na metsi a nwa hao e be bokae. Mashidi o ya mashidi o ya motlakaseng. O sentse re lla ka price ya motlakase e nyolohileng, o sentse re lla ka price ya metsi e nyolohileng. Mashudu o ya hona mono. Ba itse ke kobelle hobane ke nna monga mona mekatong ena eo ha ba lla ba emang ho yona. Mme ha ke kobella ka bobebe bona. Le bona tapwe. A iso bana ke tsheya le wena mashudu. Ke a tseba ka nna bontsheng. A ke tsheya le wena, ke ba ka tsheya le wena. A ke lo tsheya le wena o nka metsi. Le bana ba ka tshwela le bitla la ka mate haeba nka tsheha le mashudu a nka metsi a bo bona. Ba ka bona ke ile ka ba ntate ya lewata ya hlolehileng ho sireletsa metsi a bo bona. Kapo eo le bonang e tloha kwa e feta e ya kwa. Ke setshwantsho se bontshang ne ile ka re ke nka ketane hoseng ha ke tloha hae. UFC o lantiba ha ke le ke nka ketane ya ra nka ropo. A re motho a ntate ha a batle ketane. Mohlomong ba tseba ka UFC ka mono hore ropo ena le ho hula motho wa monna. Jwale ya re nka ropo. Jwale ke nkile ropo ena eo lekane he mashudu. Le bolelle mashudu ma teng. Moifona ho wa o bonang o apereng diaparo tsa di-political parties. O ready ho mo fasa. E seng yana le mong. Batho ba pela mashudu mono. Ba emeng ka pela hae, ba emeng ka mora hae. Ha re tsotelle, this country belongs to us. Ha ona monna kapa mosadi ya tla re ditemane tsa naha ya Lesotho ke tsa hae. Re tlameha ho mo hlompha. Re mo hlomphela hore nke temane be re thotse molao o fetile parlamenteng. Molao o ile ka hara senate. Molao o tlameha ho feta mono wa ditemane. Ha o tlameha ho feta ho mometswe. Ha ke tsebe na ho mometse mang. Ka jeno ho bua metsing ho thwe re ne re momele. Mohlang moifo ona o le o bonang mona o ntshang molomo ka kubong o ya tabeng eno ya hore molao wa ditemane o fete. Ho tla nkga o sa bona. Ke batla NSS e be teng ntho ena e shebe ho nna e mono ditabeng tsa ditemane. Bona metsing mashudu sentse re tlo mo fasa. Fela ntse ke bona hona le boetse ngata ka mora mashudu tse re tla di faseletsa. Batlompehi ha ke beile tsena ke kgutlela ho motsamaisi wa rona wa letsatsi la kajeno. Ke molemong wa lona ka mokgwa o tlwaelehileng. Ke re botse dipotso mme di tla arabwa. Potso ha e butswe fela e tla arabwa. E ke a tlodiswa ho motho ka kotloloho. Ke nahana re utlwile hore na sepheo ke sefeng. Le lengolo lena le yang ho the Natural Resources Committee ya Parlamente. Ke lena ka nnete lona re qeta ho ngola hana tjena ka 11 o'clock. Le ya ke bontshitse ditemana tse ngata tsa melao re tlo etsa hore le fumane tsa Water Act ya 2008 tse bonahalang ditlose. Ha e le bua nnete ile re ya bona hore ditemane di ile re ne re le siko mohlomong re tsebe ka ho etsahala jwang. Jwale metsi a ba bona a tsamaya ha bona di ba bo tshosang o ntse le motho ke champion o ha bona di ba bo tshosang fela motho ke yena champion ya hore metsi a tsamaya so o tla be le masole le mapole sa ka nqane a go tshireletswe mashudu ka be le masole le mapole sa ka mane a ga ya ka nnete le ba re buso o fule nakonyana mashudu a ke a nke metsi then re tla bona ka mora mono o tla etsa so ke dintho tse teng bona mona re bua di national issue
ha re bue eng kapa eng a petty issue, taba ya metsi is a national issue, taba ya dimine tsa naha ena tse bueng is a national issue. So ke kopa hore ka bokgutshwanyane bono empe le hlahetse hore na sepheo sa rona ka jeno na e le sefe, mme re kgutlisetse ho lona hore le botsa dipotso ka mokgwa o ka ngwa ka teng, mme ha o kgoneha re feletsetse mothangwana e le ha re di araba re tsebo di araba di ngata haholo. Ke bona letsoho na le leng fela. Bona o khona re traikile re le ba le ona o traikile go bona go ntse tlo tsedi Ke lebo ibitso la ka ke Thobeleng Sept, ke sebetsa boeletsi ba Basotho. Ke ke tla le phela nna la tsena ka sephiri ke fela potso ka ba hore na mohlomong ha ile mo le se le elelletse hore morero o wa ka hare ho naha ebile ka nna ba haufi go tsamaya le mokgwa o moholo na re tlo bona le hanela mmoka o hore o qetelle o so sa phethahale. Ke methati e se le latetse ho fihlela hana jwale ntle le hore le bitsitse mmokeng o ho bontsha hore le tlo hanela taba eo hore se ba ya etsahala. Hobane re utlwisisa hore ha e sa le kgale haholo. E nngwe hape ke a kgola e ka ba hore na e nngwe hape ke a kgola e ka ba hore na taba ena ya metsi e tla ka mekgahlelo e fapakaneng. Na mohlomong le batjha kapa le Basotho ba tshwenyehileng a le bone ka ekare ke mokgwa o motjha o rona ha Lesotho e phethahale kapa e ntlafale. Taba ena ke e botsa hobane ha o mametse maikutlo a batho ba bang mohlomong ba tla re le sitisa dintlafatso hore di tle ka puso e teng. Ke a leboha. Okay. That is how I go to I just don't talk about it from this tower. Nna Nthabeleng o botsitse ka hore na ho na le ntho re tlo e etsa ho thibela hore mmoka ona wa koyoko se wa tswela pele. Hobane ntho ena ha se mmoka ebile ke koyoko e kentse le bokgole ya ka hare ba ho nka sohle sa Basotho. Leoto lena leo re bonang re dutse mona ka lona ke karolo ya maoto eo re sentse re qala re tshireletsa bona mmoka oo. Ntate Lebesa o supisitse mona hore re se re ngotse mangolo eo re a le tobisa ka kotloloho ho letona le ikarabellang tlasa lekala le lolotsweng la hosta. Utlwile o tsohle letona le mo ntse le bua dikhoneng mona le re ha hona ditshenyehelo tsohle tse ka tswang ka hara naha ya Lesotho ke o hosta jwang o sena ditshenyehelo tseo ka di ntshang. O letona la ho etsa lona na ho etsa brainwash. Ya bobedi eo ke batlang ho supisa re ngoletse komiti ya Palamente ya Natural Resource. Komiti eo ke yona e alositseng dihlodilweng tsa naha ya Lesotho. Ho etsa tje ke ho kenya letsoho hore mmoka ona o ho thweng Mosotho fela ha ba ka o kena ka hara mmoka ona a lo mamela ho rutwa ka metsi a patala 1,100 ya ba ka mo lo dula le Ntate Mashodu moo a patale 200,000. Ha o re bona re etsa tjena re sentse mo thibela mme wa ka. Mme ke batla ho supisa taba e nngwe ya bohlokwa e ke reng kana ba itlisa mahlodi. Hantle batho ba ne ba kentswe boholo ba batho ba ne ba hlahisitswe mo tlo ba sponsora mmoka ona. Taba ena eo tata e supang ya re lona lerata la rona ke ka lerata la rona e le hore rona ka ile itlhakisa ya re he ha re karolo ya nthwena ra bona nthwena ke scam
Ra bona dola ke skeme e tlo wela ka maphelo a bana ba batho go sena le tlo ba le fumaneng gobane ga ona project o ka ke project e be letsatsi lena ga o so supi sebaka so tuna ntho ya re no ka e lo tswa wa bona ke se fela seo e kang batho bana ba e bona go buisa lona ha ne ntse ba dumellana le ba ka go tla se sa gore na ba ya tšhelete ya Basotho jwang mme ra gala ke batho ba batho bana ba moruo go pola la TBP ha ba tla tsela politiki mo ke ka batla ka ntho mo mona ya hore kana di ne fela motho o patala go 15,000 ka ga mohlolo wa mehlolo mokete jwale ha ke makale letsatsi lena ha ba se ba re ha ke batla ho lo utlwa ka metsi ke motho yo a ne a tshwere South Africa mono go sa tsejwe nationality ya hae go thwe ke mashudu South Africa e re ha e sore na motho ena o kolla kae e mo tshwere go tla lo buta ka metsi yo nna ke tsebang naha ya haeso gore matsi ana a kolla naheng ya haeso mona ebe ha ke batla lo ja pera ha ke batla 200,000 ai ke ke ba etsa ya hana ka nnete ga hana ka naha ya lesong ya ga bidi a pele ya mo di ke a o tsota ena go di ena la te ba tsa ba ya ga ke batla o ya ga le go ntshe ba hydrogen as a source of energy hydrogen as a source of energy you know ha ona bo fisang mpafatso ka tsela mo fitwa ka tsao o go ka taba eno fela Okay, ke a leboha. Ke kopa ha ke ya araba bese ke nka karolo e nngwe e setseng mane ha le jantshala eso le araba ka ditaba. Mme hore na ha se hore re mona re bisa ditlafatso ka pele. Karabo ke re mona ha maruo a naha ena a jowa ke metswantle. Ba utlwa re mona ha ditaemane tsa naha ena di nkuwa ke makgowa Basotho ba sa di fumana. Ho na le Basotho ba ruileng haholo. Ha ke tsebe ba dutseng bona ka reng ha le batle leruo. Yena o sa tla le bona bophelong bo tlang. Bo bo tshepisitseng. Rona re batla bophelo bo betere ba Basotho bohle. Ba sa le lefatsheng lena la moshweshwe. Lesotho la moshwashwaila. Re batla the quality of life of our people e nyolohe. Tsamaya o ya hathetsane mane o bone motho a dutseng ka dikotola tse pedi tsa khabetjhe a di rekisa e ya o ya dipetlele o lo bona bonne wa rona le bana ba bo rona ka bokgo ba kulang na tshebeletso tse mona di jwang e ya metseng le metsaneng o lo bona dikgutsana o bone ba hlolohana jwalo o tlo ipotsana re batla ho phela bophelo bo rena di ditaemane jwale re na le metsi ana ho thweng ke letlotlo e be a nkuwa ke matswantle ho na le batho bana ba meriri e metelele bana ba dinaha tsa di-Middle East ba na le oli e ba tswela molemo bona dinahana ba haile mehao e metelele jwang bona ya rona ona ka o ka ngena ka mose ka ha bona ka mona ka seponesa se kalaneng na ke mehao e feng o thalatse molala fela shona toropo ya rona ba se rona e jwang le ho shebe bane ba nang le oli na ba haile ditoropo tsa bona jwang e tlile bophelo ba bona bo betere haeba le utlwa e ka re mona e tlile re bona hore be ntse re sokola re na di ditaemane tse re wang mabitso gona re so di re mabitso makgowa a di bega mabitso a monate hampe se gona le tsena le tsona le a utlwa mme ka ho fetisa nna tlebe ke le ya gale mona ke re ke betsa batho ba bangata hore ha ke na price ha ke na theko ke ne ke sebetsa hona mautlweleng kamera ya bona ke mana tate ga le kwana jwale ke tlile mo le hobane a etsa ba etsa tsa nepalang ho motho a boemo ba ka e o sa ntse a transfer fela tjena ho thwe hang ho hang ile na hana se ke transfer hang ka re lo mona ke papadi mona ha ke tlo dula re bohloka Basotho ba ka emela ntho tsa nnete ga utlwana le be ntse hlakileng ha ke le tjena ke tlile mono e le hobane ne ke sa etsa le letho le mohlolo ne ke hana ho transfera jwalo ka moshanyana ke lo ofisia ya mmuso wa Motlotleng ha ke tswa fela Basotho jwale ke fete mono ke kene ho ye nngwe yena ya the hydrogen ke nahane hore ke wetlile Motlotleng a ntshwarele ka hore ha o bua ka hydrogen ho bua ka element le hore ke shudu ka mane ka periodic table eo ho ya ka dipatlisiso e nang le bokgoni ba hore e ntshe matla a maholo e ka sebediswa ho etsa ho e le fuel e le mafura o tshela dikoloi
e ka sebediswa ho tshela metjhini, e ka sebediswa ho etswa fela ka ho fetisisa. Kotsi ya teng ke hore ha re tlo tla re hlahisa yona hydrogen e, ho tlo hlokahala ho teseletswa ho mangata. Ho ka Sesotho ke ho tlo tla ho hloka ho teseletswa, ho tlo tla ho hloka energy e nngwe ho hlahisa energy eno, hoba ntho ena ke ntho e bitswang an endothermic reaction, e hloka mollo o mong hore jwale ho tlo tsebe ho hlahiswa hydrogen, ho breakwe mono jwale ho etswe electrolyze metsi ano. Ho tlo boetse ho na le di-mineral tse tlo sebediswa tse kenyeletsang platinum le tse ding, mme le tsona di na le ditlamorao tse seng hantle maphelong a Basotho. Mme le yona energy eno e tlo sebediswa mono, ra ipotsa na e tlo nkuwa ho kae e tla e hlahisa mono ho tla be dibeso tsena re utlwa re hwa beseletso dibeso tsena. Jwalo ka ho fetisa re itse kotsi ya teng ko hydrogen e na le bokotsi ba hore it is highly unstable, very flammable. Ha o ka hwa etsahala hore hydrogen e phahlwe moo, re tla bena le tlokotsi e so bonwe. Re tlo ba le disaster tse tlo tuma lefatsheng la Afrika Borwa. Kotsi e hlahetseng Basotho ho shwele 500,000 kapa setjhaba sa Basotho se timetse lefatsheng, e le hobane re sena technology e lekaneng. Nako nngwe ke itse e ka nna hwa etsahala ebe e ntse e tswa e ntse leaka hydrogen ha e fihla hodimo male ka pelenyana ho thwe e potlakela tsena tse ho thweng ke di-carbon elements kapa di-carbon atoms. Ka pelenyana e setsa methane gas e ngata hodimo mona, e ja tsena tse ding tse teng tse etsang hore re ne re phele. E leng ka ho tjho hore kana ra bona ho ntso re ke re sa tsona le mo ntse dutla teng yona hydrogen, hoba ha hona le batla re ka bonang. Le ya hopola hore na dinaha tsena tse nang le ntho itseng ke nuclear yes, yani e la etsa Japan mane le Fukushima hore na jwale mathata a bona le ona na ke a feng a nuclear power, hore na nuclear power le yona e etsa kotsi e kae. Jwale ho tse nuclear power ke mana bo ditseng e nyane haholo ho hydrogen. Nuclear power e nyane haholo hydrogen. Ha se re fihletse ho hydrogen e tabebe re le naha re se re le an advanced technology. Ho tloha re bona re sa le morao haholo bana bo ditseng ha o ntso e le hore o ntso fepa dintja tsa hao makoko, ha se hantle ho fepa dintja makoko fela ha o kgona ho di fe makoko dintja di phela re di bona. Jwale ho swata tau ra utlwa bophelo ba rona re le Basotho le technology re nang le yona le dikoloi tse re nang le tsona le ntho engwe le engwe e sa le morao. Ha re so fihlile boemong bo re ka sebedisang the other forms of energy. Ha re tloha re se re ya ho energy ena ho thwe ke hydrogen, ebe re tlo e kopa kapa hydrogen e tlo ja bana. Ke hona potso e kgolo na re se re potlakela ho hydrogen hobane ke a kgola bona bo re bile tjhelete nne kwa ga bile tle gona re batla leruo. Ke dumela hore le wena o teng moo leruo moo tanki je leruo lona le a ratwa ke maza tlo go ba milone. Maka ke botsa mo ya toka na a ke mo ka ya dikgetho mo ya toka na nna tsa tse ke ya dikgetho na o me bona ne yo ke tla tse tabeng ena ya lo bua na kgaitsedi hangata o tla fumana ha o bua ka tjhelete ya Lesotho bona e ka go bua ka tjhelete ya naha e nngwe se tjhelete ya habo mmuso o teng ka Basotho le tla hopola ho lata ka ntho mona ya hore o tla reka from the source. Jwale ha o sheba ho bana o bona hore ke batho ba ruileng ka ho ba di-middlemen kaofela ha bona ha ba ka ho bua ba tikela Basotho ba phelang ka middlemen se ba reka from the source. O tlo bona ke taba e bueng ha o bua ka taba ena ya metsi ke bophelo o tshwarellwa molaka ba tshwarelletse batho bana ba maburu ka mona ba bolo world cup ba tibetse company tsa Basotho local government ba tse ntse di sebedisa metjhini mo ba fa company ena ya melaka hore e etsa mosebetsi o bana ba Basotho ba ntse ba o etsa hantle haholo ka makgetho. Wa ithuta hore ntho ena e ka ne tona ke ta o etsa ba mona di iketsa qowa di mine le ya ga taba tsa di mine le sireletsa di mine mo molao wona o tate le ditaba teng ka ona mona wa hore di mine ha di ga batho bana ba be bo fallwa go wena ga itsedia moruo mo go tsekela Basotho ba be bo fallwa go ba fitisa molao o khila dikgwebo tsa Basotho tsa mothamaha fela ha o di mine tsona di gape ba ya mathabeng. So o lokela utlwa hore ha o thwe re tseka taba ena ya maruo a naha ya habo o me le botate ha ona nqa e nngwe mo re tlang ho phela teng ka ba rena iketsa mokgwa o bophelo ntle le Lesotho mo o na le mona o re ntse re tla fika hona mona o sireletsang dikgwebo tsa Basotho tse nyane ke tsena ke mang a ka tloang mona
a re isa tshepisi China kapa America kapa Russia kapa India na ha bona le sotho mona o iketswa borata mona ke batho ba ke a tseba o tla shelwa kapa go sa ka wa pa go sa jeoe sa lebesa ana o jeoe sa o jeoe le sa ka pito mona le sa David mo e ba o tla ba le teng ba o shebe gona pa ke ka gona le mashudu ke ma yeleng khala le teng pa ke nka gona le ntate mtsokwane ke ma yeleng khale a le teng le sotho mo so ha ona o tobane jwa le maoba ho le iketswa borata ke melata e re a se re bona gona bana ba naha ena hore e ntse ditshwei mashudu a feta re tlo we are an island lo bana ba naha ena re ditshwei fela tse ditsi mona ho ba betsa ha re tsena ka etsang ka o so we must show the world ne re bua mona le bana bana ba tshwantse re komela ntho ke a banna ke bana mona se mona ba ditwang boza maza le ke kwana le ditwang be ke kaele mo o tlo ba tsetela ka mekoti mo ba ke na ha rona e le ba ditsi mono ka di mali tseo ke di bueng ke magoba ba Afrika borwa ha ba oli nuts di mali tseo be ke kaela buang ka tsona go tla bolela Basotho ka ga tsona ha se tsa bona ke tsa manyesemane so dintho tsena ka tlameha go utlwe beng ba ka ha o ke a rata ba ke bone nna mogao tjena lona ba thatela le ba batho ba batjha di mo phatlalatsa ditaba tsena ka tseleo Mosotho a ka go utlwa hantle gore na re ntse ha ona batho le re palaita o la bitsa mola o mmani se tsa gafa instead inke 40 million go di lugwe e be o tlela ke ritso ke ha a ke go etsa bitsa ba ne re palaita le ba le thaka tsa hae including bona bona de matkane le ba entse nako ya bona ba ntse ba di entse hana jera go rona re no a ba re matkane ke mogutlo ka o tsu a ke go bona plan tsena tsa metsi ke e tswa ke yana ka tshilete eno a ye a ke go bona ena a nka di mine ka boyena e senga kwale dikgwebo tsa Basotho go tloga kwa o thuketse manyolo ba reka direct from the source and re tsaba gore ba hui source tsena ke metswalle ya bona Afrika borwa mo so re lokela hore re betse faleng bo mmele bontate lona batho ba batjha di mo na hana dira bana ba go thibana ka mona ba anela ho ngo one man voice tlo wa patala fika mono ka fokoti o tla do thata ke ho bana ba lwane ba mo thata go tsheta hiyo and tshela re kwela matsohong amela ke mana bo idala ha re ka go ka ntho mona ba banyana mona ha le go tsa Basotho le tlalla le re me tšhelete ha ila o etsa mtsela ha ona ya o etsa ana o tukindi ha ona tšhelete o isa bana dikolo antinya le dinga tšhelete re tloeletse melate ha re sireletse moruo wa go Sotho e bela Basotho ke a le bona ya le bua ha ntse le ithusetsa go botsa dipotso tsa fela tsa o tete ke batla fela ho di hlokomedisa taba e nngwe ke penya mahlo mona re buile ka section 31 ya water act ya 2008 a ne go ke information yohle e amanang le tsa re lokela ho bua le yona jwale la bona ho re lokela ho patala ho ya conference ha re tlo etsa jwang conference ena hena ba teng ka re kena mahala ena ke ra patala hobane jwale ya entitled to information le go fetsa ba o hele buang ka yona ke itse re tsena ho utlwa ka ene sa itse ntho nngwe eo re boletseng komiti ya parlamente ka yona ke hore jwale conference ena e mo fang ka metsi ya rona e lo patalwa 1100 ho motho fela makgela ba tla tshwarela batho ya batlang ho dula tafoleng le mashudu yena o tla patala 200,000 jwale re yona taba eo ka yona ka ha mona wa bona hore ke tsela eo ba buiwa le ba makgela mafutsana ho ba e hole jwale ba ofisa ba ba le taba ya sekhukhumona ke ba bona ho lokela ka tšhelete mo go ba ya motho mo dimo jwale ga tswe thoro bisa ka moo jwale yona taba eno e tloka ya mamedi jwale water act yona ka yona iseng mashudu empa di-institution tsena tseo di tsebang hore di teng mona Lesotho mona tse sentse di laola metsi di lokela hore di lefe information yohle ya amanang le metsi ya rona e leng hore ke rata ba eno fela hore di-information se le tlameha ho e reka 200,000 ke bona ka metsi ya rona mo ha so wa bona hore dintho tsena ke dintho tseo ka nnete e le di-scam tjhe ya hore na hydrogen e tla qeteletse entse metsi a ke tlo bona ntho ya go ngwana ba fumisa ka ena ke ka ba le taba e ba yo ona le potso engwe Tshwareleng ho na le ntho ene ke isile ke molaetsa bohlokwa nka etsa phoso ka tloha mona ke sa bua ka ona ke kopa
ke lebohe ka kotloloho e kgethileng mokgethwa wa lebatowa la tshwana makgulo mokgethwa wa lebatowa la tshwana makgulo ne re ka etsa phoso e kgolo ha re ka tloha mona re sa mo leboha hoba ke ka yena kgale re leng ra tseba hore project ena e kotsi haholo mme ke ka yena a ileng a ema ka thata hore project ena metsi ena le hydrogen e kotsi mme ke e mong wa batho bao re ba kopileng ka thata hore komitjhaneng eno ya metsi kapa ke ya natural resources ba re thuse hore ntho ena e se ka ba etsang ke la ba ka bua le yena ka mohlomphehi o sa le dilemong tse hantle tsena tse haufi le tsa rona ntate modimo o hlohonolofaditse ka hore ebe o mo parlamente mme o kgethuwe ke setjhaba hore ka jeno lena o ka parlamenteng o ele hle tshireletsa setjhaba sa heno se se ke sa tla bolawa ke kgomo modumeng mme ke batla ho le jwetsa hore ke ka hona re tla mo leboha o re thusitse haholo hore ebe re mo ntho ena e kotsi haholo mme le hle le tsebe hore re tlo etsa sohle se matleng a rona hore e se ka ba bona letsatsi re le ra bua maoba mana ra re na le influence ya batho ba bang ba enka hanyane ho na le bana kapa banna le basadi ba hlankana le ba hwetsa ba mosebetsi ona e leng ho rwakana Facebook-ung mme le ba tlohele ba rwakane bono rona re etsa mosebetsi mme mosebetsi wa rona le tla o bona ka bulwa parlamente le ke la ba la e bona ntho ena ya metsi ke bophelo e ke ya ba etsahala ho hang mme mosebetsi wa rona re tla o etsa haeba o hlokahala re peitoye tjhaba sa Basotho se be ready hore bekenyana tse pedi re tla hlopha mohanto re tla peitoya mme re tla dula mo re tshwanetseng ho dula teng hore re dule ntho ena e se ka ba bona letsatsi empa yona ke ba bona letsatsi ga le tiisetsa mme mokgetho eno ke mo leboha o le modulasetulo wa komitjana eno o buile motate Motshwane hore ha e so fihle ho bona mme re sentse re ba ngoletse hore ha e fihla ho bona taba tse tsa rona tse le ntho ya metsi e bophelo ba namolela tjhaba sa Basotho mme ba etse ho nepahetseng ya kgolo ke tsona taba tse di tlameha hore ke di otle haholo tseo e le hore taba ena eo ntate a maikutlo a e supanya o etsa mongolo tsona kgolo ke tsela mongolla mo fa lona a tla ha tla odi e ba ha ga ha sa ga ga bile lona ba NSS le solo mo apalla a tisho ya se ba la edi hore beke tse pedi ka bona bo tla mo fa na sa ga bile e se tse go lokisa mohano mme o e tla kena ge mata ke mo ne ela le go bona teng mo mo hlokomedisa hore Tsabo Moshemane ha di jeoe ha o di jeoe di sia masapo hobane ha hola o tla dibata ke qetella ka mantswe ao tate Shale tate Thabana ile nga bua le le teng madibong mane a re ha ba holo tate Makutwane e leng ona a supa bona le bona ke mosisi ba la ba etsa diphoso a re le wena o ska ba etsa diphoso o re ntatao ka bona etapele wa hao ha na le mati o ile etsa diphoso a wena o lokela ho etsa ho fapaneng e le hore a jeno re ema mona re le ho etsa ho fapaneng e bao le taba tseo baholo ba bona ba ileng ba ditse le tibe ausiemedi mama ha toga le tibe ausiemedi ke bona o iphetotse o ya kgotho ke HR ntate Makutwane le tona communication ho ha ke so le tona le tlola ka hakalo o hirala ho mafese o sa hirala health hore ha ke so bone mehlolo e mekana kana bana ba itse ba tla hira ka parallel ha ona diposition tse fana tswang ka hona tshi mme wa bona o kotela le mapagame o kena di-box ya o batla ha o batla mosebetsi wa ho mafese tie kgolo le mokgatlo wa bia le lebetse ho bula le ena ka ena mare tona kgolo o ka se ona bua se le mo se se o ha la hlalana itenda ga dike tona kgolo ya mofuta wa bua tsona ho ka senya parliament o ma parliament a tendare already ma parliament a sa bue mosebetsi ke setjhaba mokgatlo wa bia ba re nna kolo ya ka ene ha ke ka o hlapa ya ba mokgatlo ke la ka kolo ya ka e hudwe mono finance ke fa ba soke monyetla Thabasadi se tlhompi tona go le go ka sore tendang la sala magic la sala ke mmuso wa mofuto mona ba sotho ba tsile tota
tota ke monna o ba le ile wa nka kang mme ya ma go tota o ise parlamente ha e bula o tla bontsha motho a ntsana na hore ha e se re tsosa parlamente a sa phantse ka parlamente ka mono ka o dia ka la mono a ikise khoshi ha ba e tla bana go go bua ka parlamente motho la ga ba o dia ka la ri a ikentse khoshi a go hopola tota hopola a ona tota ba isa tota a vouta a tsela a ba a vouta bra ka le sola ha batho ba ene ba bana motho na na hore o ka itla mo hulanya jwale ka ntša ka go tota a se ntšha ke mohlompe ke setho se ga ba le sa parlamente mme parlamente yona re ya mamona re mai bule parlamente ai bule ebile go qetella mo ga re tlo e tatela parlamente motho o tla parlamenteng a seputswa ke dietsagalo ke lebetseng ga ona motho o seputsa parlamente o tla dula o e kwale go bue boipusong ntse o sa imola matšhaba a o bone Basotho ba o bone o ntse go na le dipalo ga ona mo go tlo tsitsing ya parlamente fela re re di teng ga o bue parlamente empa re ke bua tsatsing le ga ona mohla re tlo ema mona re re parlamente ga e bue motho o tla isenola ka mesebetsi ya hae parlamente e tshwanetse e butsediwang re a ba botsa batlhomphehi gore na e bulwane ba ga re tsebe re okay parlamente e bulwaneng re zere fela okay ga ke a bua re bile go na le ba go akang batlhomphehi bana go na bomadimabe ba mmuso wa rona go na le bana ba go akanang jale ba sebetsang ofising tsa matona ke ba makalla metlhae ene ke bua metlhae lona ba sebetsang ofising tsa matona lo jala gotla moo go jala gotla moo gona bile ke bone gore tate keisanta gauka ke bone go agela gore re lotsa poster ga mono ba se ba le ka pele go metswalle ya gona ma-ad mona la gona re sebetsa ma-ad metswalle ya gona ke bua mo ga re pate ga na le ma-ad e re sebetsang le ona ga na le manege e re sebetsang le ona ke utlwile moetapele wa neke a ntse a re he ba tla sebetsana le dikgatlo ka parlamente e kotsi yame re sebetsa le bona jale parlamente e tla bula mosebetsi o tlaetswa thibang batho bana ba tlwela go akana batho ba jalo ko re a tlotlola ntho ene ya swabisa batho ba dithaka tsa rona ga re tlameya go bua ka politiki ya maikutlo politiki ya di-idea tatešale ke eno o a re lwana a generational war ebe re bua ka gona nakong tsa rona re tla etsang jale e ga etsa gampe ke mothibe ke tatešale o etsa gampe ga se gore re tla dula re utlwana ka ntho ngwe le nngwe fela mo e bang re bona go dia gampe ke tlameya mothiba ke tlameya go thiba ntate Mosotho le mone jale e se ke benneng re tswile re a go akana ga bana content a bana le tho go ko go akana fela ka go qetelela ka go tlhola ding bana ke bona dipotso mo ke kopa go balla metsotswana hana jwale tjenana ke a leboha bontate go na le taba eo le habantseng ya phano ya mesebetsi ka di-WhatsApp na le ka hlalosa haholo gona le bolelang ka taba eo ke botsa mo ntate na ha motho a pie mo phophosing mo ntate wa ka na tla ba tšhate ya tukwa na ke botsa mola mohlompe wa ka na ha motho ya ka iphele ka mona ntate wa ka na batho ba bola uka mona ntate wa ka na ka manta ya dikgetho mo ntate wa ka na o tla mpa tšhelete tsatsi ena le itse e bua ka dikoa mona le mosebetsa sesona Malcolm, Lesotho Times, ka nna e fetsa ka X, Lesotho Times na zo mona la ile a botsa gore na le tlo tla le etsang le tlile go bontsha gore le tla ngola mangolo ka utlwela mme hantle so le utlwela ke makutlwana ntse a tlotsa di-section tsa molao re ka bona ga jalo ka bona time frame e lenyenyane ke fetse le sela re ka bona le ka atamela le magotla go leka go thiba morero government ba tswele pele ka yone ke na le ditsi jalo ka lo bua tse sebetsanang le metsi loading Lesotho Commission Water Commission WASCO lewa le shoot le vendor ha ba ke le vendor di la molata le fumane ditokelo tsa metsi re tla bona ditokelo tsa di institutions tse se ke di badile
ka bona e ba di-toothless box ba ntho tse teng fela wa bole mashudu tla ba sa itsebo ka metsi ya Basotho ka lebo na yo ba ga ena da le dimpofela ke ga ba ena da o me bona ka le dimpoki mo ba dimma o ga twa ha o itse salary ya hae o tla ema batho ba kwadi e lo rona ba phatala tse re thuseng ya hore le etse le tona le mo ga twa kwadi mo re motho a tloka salary ya hae ke ena mona o tla go tloka diphale ona go a re salary ya hae ha tlo e kgona nna ke mo e tla ya batho bao o tlo mo boka re bona bona le dimpho bana e lo re ka le bela hore le dimpho o tla go dietsa ka nna go la pro over 20,000 le 10,000 o mo ga twa hae le 10,000 ho tona go ke a leboha mo bommele bota nna ke tate KD ya kenang extra life ke kabelo fane ke mahlele ke mpa ke batla ho fela bommele botate ha le bona ditaba tsena ke emetswe ka maoto ke batjha tjena ko bane Lesotho ha le a senyehela matsohong a rona re le batjha mme re ebe tjena hobane re ha re batle Lesotho ha le ka senyehela matsohong a rona haeba ile la baholo ba rona ba le fositse hobane re mona mo re teng wa re Lesotho le fositse taba ke batla hore le hlokomele ke hore le shebe taba ka ntse di etsahala Mozambique bana batho bao ba bitswang marabele ka jeko Mozambique ke batho ba ntseng ba lwanela dihlodilweng tsa naha eo e ba re dihlodilweng tsa naha ya bona di se ke tsa tswela melata molemo jwale ha le bona re eme tjena ka le rona re thiba borabele pele bo ka etsahala re le batho ba naha ena haeba taba ya diteemane tsa naha ena ha di tswele Basotho molemo taba tseo di fositswe ho tloha sethatong mme rona ka nako eno re ne re soka ba re ba dikelello tsena tseo re seng re na le tsona ka jeko jwale re taba eo e fositsweng ya diteemane ha re tlo e dumela ka metsi a Lesotho le shebe le taba ena ya metsi haeba ho thwe metsi ke bophelo ha re shebeng na bophelo bo re bo bona bo ya ho na bo tla Basotho bophelo bo ya ho mashudu bona ho phediswa mashudu e le hore metsi ke bophelo ba mashudu ha se bophelo ba Basotho jwale re lwanela taba eno hobane re ntse re bona na isa kae bona re ka kgola le bone hore Lesotho mona re na le lejwe ha e bona ke re patalla re tlo patalla le metsi fela le dikere ha ona diphoofolo tsa rona di tlo patalla ho tswa go le lejwe lena la rona le leng re lokela hore re bone hore le fetola teemane ho na nako e tlang ha o tloha hantle ya lejwe ebe ho thwe o tlo e patalla ene o tlo thola taba tseo di se di tlile di ile ho nelana jwale re bommele botala re kopa hore le lona le eme ka matla a maholo le re tshehetse re le batjha hore re thibeleng dihlodilweng tsa naha ena hore di tswele Lesotho molemo ha ke na le mantswe a mangata ha ke thiba ka reka lona e re buisane ka ena ya WhatsApp ena ke tshwile hore se ka tlola la e fa motho e mong hobane ke batla re thibe group ena ya WhatsApp o tlo e shebe e ngotswe makala a RFP group ya WhatsApp yeo letona la communication le buang ka ho yona e le hore ya pele ha o se mongodi wa lekala la RFP wa lekala leno ha le batwa le la RFP o ke ba le access ya information eno e letona le buang ha o so le letona o so se mohlanka wa ga dipoloti o so sa emela party ya haeno o so emetse go hona motlotleng o so eme setjhaba o so emetse setjhaba se seng le se seng jwale wena o ya to understand le hore o na roa o ke wa tla sa dole batho ba ga se bobodi access ya hore batho ba ka kgona hore ba tsebe hore na bona batho ba tsebe hore ba apply ba tsebe ho tsebahala o lo fana ba bitso ka gara group ye ngotsweng bangodi ba mabatoa RFP e lo ke dele ke bobodu tate re tla itla holo o la ha ya party mona a go o itse a ho bana na bona ya pele na ya Lesotho ya moholo go ya buwe a gona khathetse ke thugo ya seweso so ha etsa yona ntho ya rebe mabitso a batho ba applyileng ha e sa le di HR tse lo sebetsana le influence le
di lo sebetsana le taba ya monitoring le evaluation ya hore na motho o kgotsofatsa position e o se a lo kena ka lebaka la tshusumelletso ya letona la communication e le mongodi wa phati ya moruo. Ntho eo ke bobodu ke bobodu ke yona ntho e reng e fosahetse. Mosotho e mong le mong a le tokelo ya hore ha apply-ile a na di ditsebo a bile a qualify position eo. Ho sa tsotelle rona hore o kgethile party eo e busang kapa ha e kgetha ebe o ba le tokelo hore a ka hirwa. So ke yona ntho e emang ka yona e hore ho na le kodu e etsahalang, mme re hlokometse hore o sa o etse taba eno ka mona ka health o tshwere letona lena la health letso ebile ke wa party e nngwe. Ke re fumana le hore le list ya tsa etsa moo o khala le yona coalition ya bona hobane o entse a sile mabitso a batho ba AD, o entse a sile mabitso a batho ba MEC moo. So jale ke ena o ya ka moo letona le la MEC o beetse o lo batla list e jwalo. Re fumana le ba ka hore o beetse o batla le lo tate moteana ba lona le batho bana ba tlo hirwa ba sebetsa tseleng. Le hona moo o tla tlo batla mabitso lona letona lena la communication. So ntho ena ke bobodu, Basotho ba lokela ba hirwe regardless of the political colours. Ke yona ntho e emang mona re e fosahetse. Ene yo ke e nngwe ya dintho tse reng ha Palamente e bulwa e hle dikolo di bonahale against boitshwaro bono ba matona a jwang. Ke kopa hore lebitso la moifo ka nnete re le lebohe bohle ba dileng teng. Potsonyana itena re ya makgotleng. No, ntlha e hlakileng ke ya hore re dumela ho rule of law. Process fela ya ho qaleha wa ditaba tsa motho wa rokweng ha ya ba tse molaong. Tendering process ha ya latelwa. Basotho bohle ba neng ba rata hore ba ka tendera nthong ena ya Mr. Mashini ha ba fuwa monyetla o jwalo. E le ke tlolo ya molao ntse hore e mahlakodi a mangata haholo a o retlang ho e latela re le moipona ho bonang ho e thiba hore e se ke ya tswela pele. Fela ena yona ke batla ho e isa ropo ena e lekane Mashini leo a tla utlwe ka ropo ena e ka molekana. Ha hona motho e re mo tshabang ha re shebane le metsi ya rona. A ska ba nahana hore yena o se hlohlolong mane o tlile ka matamo eo halalelang ka hara naha. Re ka mo challenge ka hohle hampe kapa hantle re ka mo challenge. Jwale ke kgola ka nnete re a phethela hle batho ba heso re di re fanda teo ra re rapella ka ho le leboha le ka moso ha re kopa hore le tle re na le dintlha tse tshwanang le tle hape taba ya hore re ba ka pela yona. Ke kgola ke taba ya hore re dilemong tse batlang di le morao ha re batjha rona re tsene ja wa bona teng tsena tsa ka di putswa go bontsha hore Lesotho le se le mpudufaletse haholo fela ha ke thaka batho ba ne ba baholo ntse ke le lemong tse morao ho bona e le shalo ho bona wa dipuo tse motho ena bona a tlosa lemong tsa botjha beke e tlang. Ke a leboha mohlomphehi ne se ke o tshwere letsoho ke bile ke kwetse ke re mohlomphehi Every time I look at my mom, I see my world. I see a protector, a provider. I see a friend like no other. Sometimes I sit and wonder, how do we protect such beautiful creatures? Well, sometimes you can't, especially against things like death. The least we can do is to encourage them to take Tory funeral plan, because they take care of us when they are here, and Tory will take care of us when they are gone.